Nongeye kubasuhuza kandi mbifurije ibihe byiza mwebwe mudukurikira rero muherereye mu Rwanda mu bice bigiye bitandukanye cyane, namwe ariko mudukurikira muherereye mu bihugu bikikije u Rwanda cyane ndetse n'ibyo muri Afurika muri rusange, ndabasuje mbifurije ibihe byiza. Ariko mureke n'ubundi dusuhuza abavandimwe badukurikira baherereye bwota amasimbi ku migabane ya kure, umugabane w'i Burayi, umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, muri Australia n'ahandi henshi ku isi muri rusange. Rero nongeye kuguha ikaze hano kuri Rwanda TV, makuru yacu agiye atandukanye. Nyaboneka nizere ko wakoze subscribe kandi nawe utarayikora akaniho kanya kugira ukore subscribe kugira ngo tubana makuru yacu ya buri munsi, isaha ku isaha, umunsi ku munsi nkuko mubizi. Rero YouTube channel yacu ya mbere yarabuze, niyo mpamvu turi kugira ngo mukore subscribe kuri iyi YouTube channel cyashya kugira ngo tubana n'ubundi mu makuru yacu agiye atandukanye nkuko mubizi. Rero ngiye bategura ntabageza makuru agiye atandukanye cyane, amazina yanjye banyita Shema Pride. Rero tugenda twibanda ku makuru agiye atandukanye cyane avugirwa hirya no hino, ariko ubu ngubu tukaba turi kwibanda n'ubundi mu makuru avugirwa mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bitavuze yuko n'ahandi hose tugenda tuhagera umunsi ku munsi. Mureke rero duhere n'ubundi mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muzi yuko iki gihugu kimaze imyaka hafi igeragiye kuzura 3 hari intambara ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC, ndetse we hazamo n'ibindi bihugu byinshi, u Burundi, za South Africa, ubwo ni ukuvuga ni SADC, hazamo abacanshuro. FARDC ifatanya n'indi mitwe igitandukanye cyane kugira barwanye umutwe wa M23, ariko n'ubundi uyu mutwe M23 wakomeje kugenda ufata ibice bigiye bitandukanye cyane hano muri Kongo, aho n'ubundi FARDC nanone kuba yahabakura kugera n'aka kanya. M23 ikaba ikomeje n'ubundi gukontorora ibyo bice byose yagiye ifata, ariko n'ubundi muri uko gukomeza iyo ntambara iri mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kongo yakomeje kugenda yumvikanisha yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo kibigiramo uruhare, ariko n'ubundi Rwanda rwo rwakomeje kugenda rwamagana ibirego bya Kongo, ruvuga yuko ntaho ruhurira n'ubundi n'ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero hakomeje n'ubundi kugenda havugwa imvugo z'ubushotoranyi cyane cyane biturutse kuri Perezida Antoine Felix Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje kugenda atanga imvugo z'ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda, ariko nyamara igihugu cy'u Rwanda nacyo cyakomeje kugenda kivuga yuko ibi ngibi nta muti bizatangaho iki kibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ni kuri ubwo buryo niyo mpamvu Tshisekedi yagiye akusanya n'ubundi bamwe mu bantu bazwiho cyangwa byagiye bivuga yuko n'ubundi bashaka guhungabanya umutekano wa leta y'u Rwanda, cyane cyane uhereye nko kuri FDLR irimo bamwe basize bakoze jenoside muri Mata 1994 hano mu Rwanda, muri jenoside yakorewe Abatutsi. Rero abo bose yagiye abakusanya, aho n'ubundi yakomeje kugenda avuga yuko ikibazo n'ubundi ari FDLR gituma umutekano wa hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utaboneka. Ibyo byose yagiye akomeza bakusanya, n'abandi bagiye bavugwa bashaka n'undi guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange. Rero ahangaha noneho Kayumba Nyamwasa Kinshasa umugambi n'ubundi wa Tshisekedi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho bivuga n'ubundi akaba ari amakuru y'ibanga aba yaramenyekanye, ariko mu rwego rwo kugira ngo abantu babasha kuba babigaragaza. Uyu Kayumba Nyamwasa aheruka Kinshasa. Rero ibi byabaye ryari? Kayumba Nyamwasa yaherutse Kinshasa muri uku kwezi n'undi kwa Nzeri umwaka wa 2024, aho yahuye n'ubundi n'abayobozi b'umutwe wa FDLR mu bikorwa biri mu mugambi n'ubundi mugari wa Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru n'ubundi yizewe agera ku gihe n'ubundi dukesha iyi nkuru natwe ni uko muri Nzeri Kayumba yakoreye n'ubundi urugendo Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahura n'abayobozi batandukanye b'umutwe wa FDLR, nyuma yuko hari hashize n'ubundi igihe Perezida Tshisekedi atangaje mu buryo bweruye ko yiteguye n'undi kwiyunga n'uwo ari we wese wagira uruhare mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ibi byose biri kugenda biba n'ubundi hashize igihe kinini cyane. Tshisekedi ubwo yakomeje kugenda avuga mu mbwirwaruhame zigiye zitandukanye cyane, yagiye avuga yuko yiteguye gukorana n'uwo ari we wese ushaka n'ubundi kuba yakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero Kayumba washinze RNC niwe wagize uruhare mu gushinga ihuriro rya P5 rigizwe n'imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nk'uko mwagiye n'ubundi P5 mwagiye muyumva akenshi nawe yigamba yuko ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange. Iri huriro rero ryahozemo imitwe irimo nka Mahoro PS, RNC ya Kayumba Nyamwasa, FD Inkingi ya Ingabire Victoire na PS Mberakuri igice cya Maître Bernard Ntaganda na PDP Imanzi. Gusa kuva ryashingwa ryagiye ricikamo ibice kubera ibibazo binyuranye muri rusange.
umutwe w'iterabwoba wa Rudurunana wagabye igitero i Musanze, murabyibuka mu mwaka wa 2019 kigahitana inzirakarengane z'abaturage zisaga 14 wari ushamikiye n'ubundi kuri iri huriro muri rusange rya P5. Amakuru yizewe rero avuga ko hashize igihe Kayumba Nyamwasa afitanye imikoranire hafi na Afrika Theoneste Misago ushinzwe n'ubundi uyu rero Misago ushinzwe ibikorwa bya FDLR mu gice cya Afrika y'Amajyepfo na Alphonse n'undi munyarugendo ubarizwa muri Mozambique. Muri iyo mikoranire na FDLR, Kayumba Nyamwasa afashwa bya hafi na Etienne Mutabazi nawe wahoze mu ngabo za Habyarimana. Rero uyu Mutabazi yigeze kuba umuvugizi wa RNC mu mwaka wa 2019. Mutabazi yanabaye muri komisiyo y'amategeko n'imyitwarire mbonerabupfura mu mutwe wa RNC, ndetse mu 2022 yigeze kumvikana avuga ko FDLR atari ikibazo ku Rwanda muri rusange. Bivugwa kandi ko umunsi ku wundi Kayumba Nyamwasa avugana na Majoro Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro uyoboye umutwe wa FDLR muri iki gihe aka kanya. Muri iyi gahunda nshya ya Kayumba Nyamwasa, Misago rero ashinzwe guhuza ibikorwa byose bya FDLR, ndetse niwe ugira uruhare mu bukangurambaga bwo gushaka abajya muri uyu mutwe n'ubwo gukusanya imisanzu ikoreshwa n'uyu mutwe muri rusange. Umunyarugendo ukorera ubucuruzi muri Mozambique ni umugabo winjiye n'undi mu gisirikare cya Habyarimana mu 1989, kimwe n'abandi barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda abarizwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Azwi ku izina rya Kwita Monaco Dollar, avuka mu yahoze ari komine Satinski mu ntara y'Uburengerazuba. Ava inda imwe n'undi na Colonel Anatole Nsengiyumva hamijwe ibyaha bya jenoside muri Mata 1994. Munyarugendo yari ashinzwe ikoreshwa ry'intwaro nini mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Yanabaye kandi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Pweto. Rero urugendo rushimangira umugambi wa Tshisekedi si urugendo ruhatsiki rushimangira umugambi wa Tshisekedi muri rusange. Reka tunabirebera hamwe nabyo muri rusange. Nkuko rero inkuru dukesha igihe ikomeza ibivuga, urugendo rwa Kayumba Nyamwasa i Kinshasa rushimangira umugambi mugari wa Tshisekedi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nkuko yigeze n'undi kubitangaza ubwe. Murabizi mu kuboza umwaka wa 2022 Tshisekedi yagize ati abanyarwanda ni abavandimwe bacu, ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. Ni abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza n'ubundi abayobozi babasubiza inyuma. Muri rusange n'amagambo yaje kuba n'ubundi yitangarizwa n'uyu Perezida Antoine Tshisekedi mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 12, nkuko mwagiye mubikurikirana. Kuva icyo gihe yarushijeho n'ubundi gukaza imikoranire n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ahera ku guha intebe umutwe wa FDLR, akomereza n'ubundi ku bandi bahunze igihugu nka Eugene Richard Gasana. Yemeranyije na Gasana ko aba umuhuzabikorwa w'abantu bari muri gahunda zigamije n'ubundi guhuza imbaraga no kunga ubumwe mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Si ibyo gusa, kuko hashize iminsi mike hagiye hanze inyandiko yo kwa 26 Nyakanga 2024 yashyizweho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi Anthony Kinzo Kamore, igaragaza ko leta ya Kinshasa imaze igihe mu biganiro na guverinoma ya Niger kugira ngo yohereze muri RDC abanyarwanda 6. Abo ni abakurikiranwaga n'urukiko mpuzamahanga ampanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Bamwe n'ubundi muri bo bafunguwe nyuma yo kurangiza igifungo bakatiwe ubwo bahamwaga n'ubundi uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 n'abagizwe abere. Barimo n'ubundi Sagahutu Innocent, Nzuwoneme François Xavier, Mugiraneza Prosper, Ntezirya Alphonse, ndetse Ntagerura Andre na Zigiranyirazo Proteni. Abantu bari bakomeye muri leta ya Habyarimana yateguye jenoside. Muri abo babiri bahoze mu nzego nkuru za gisirikare nka Major François Xavier Nzuwonemeye wari ushinzwe urwego rw'ubutasi bwa gisirikare, na Kapiteni Innocent Sagahutu wari umwungirije. Zigiranyirazo uzwi nka Zedi yari muramu n'ubundi wa Perezida Habyarimana, akaba musaza wa Agatha Habyarimana. Colonel Nteziryayo we yayoboye
uyoboye ishami rishinzwe imyitwarire mu gisirikare mbere ya jenoside cyangwa icyo bita military police, aba prefe wa Butare mu gihe Andre Ntagerura na Prosper Mugiraneza bahoze muri guverinoma mu gihe cya jenoside. Abo bose rero nibo Tshisekedi akomeje gukusanya kugira ngo bagire uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange. Si ibingibi byose ashobora kuzabigeraho. Ese ibingibi bizatanga umuti mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo habe hagaruka amahoro muri rusange? Ibi byose tuzakomeza tugenda tubikurikiranira, ariko ndatekereza ibingibi ntabwo aribyo byatanga umuti w'ikibazo. Mu by'ukuri uyu ntabwo ari umuti w'ikibazo kirambye, ahubwo arimo arongera ibibazo niba ari kugenda ashaka abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Egari n'u Rwanda narwo ni igihugu kigomba kuba cyiteguye, kigomba gushyiraho barriers cyangwa se imipaka ituma kirinda ubusugire bwacyo ku mbaraga zose byasaba kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeze kirinde umutekano, nkuko n'ubundi mu magambo ya His Excellency Paul Kagame yakomeje kugenda abisubiramo muri rusange. Rero ibi byose biri kugenda biba muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'aya makuru ari kugenda acicikana muri rusange, aho Tshisekedi ari kugenda akusanya abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Sinzi ko ari byo bizatuma agera n'ubundi ku ntsinzi muri rusange. Ibi byose reka tuzakomeza tugende tubibakurikiranira, aho tubagezaho byinshi bitandukanye cyane. Ariko nyaboneka utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tuzatubana umunsi ku munsi, kandi nawe yikoze ndagushimira. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe.